Hawararat Kangthur Ponji aphan Kisan lapen OBC Morcha atum aphan West Karbi Anglong constituency sirkep angkang kelang Ponji aphan arpu kipi nonamat Morcha pho an ingwai tanglo West Karbi Anglong ke parlo MEC constituency sirkep angkang along Bharatiya Janata Party ajakong la ansu se ke pangtang thir thip pen ke pedopa mi pen ke wangji akilik ki bi do an ke haidun edji aphan isi thedung asai ke deng pon ke Yuva Morcha, ST Morcha, Mahila Morcha, Klembang Pia Tumaphan, invite Dedapi, West Karbi Anglong District BJP Methangasai Hemalong, Ajo Porpai Troka Porpen, Chitongsi, West Karbi Anglong District Kisan Morcha, Maipu Kisan Morcha, Hamren, Ward Number, Get Home upon invite Ponsi, Amana Penki Pipen, Kachu Padupon. Lason Totsi, other backward class Mati OBC Morcha, Ameiphu, Tika, Dos, Karki, Hamren, Ward Number isi aphan ingwai pen archu ponsi pere phelangdun. Alang litum pen ningarong chen pen arpu dengdun si ningkarong lam the pherang kya thengnu lam the chepaklang pon. Halapu Kisan Morcha Ameiphu Arson Ronghang pen lam the ke jai ke Jesemet BJP Assam Pradesh Ameiphu Dilip Saikia Assam Pradesh Kisan Morcha Ameiphu Pankaj Borboha, Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Radip Ronghang Lapen District President BJP West Karbi Anglong Radip Ronghang aphan District President BJP Kisan Morcha West Karbi Anglong District Arpu ki Piapot Akero Pipon BJP Kechari Pona Sai Katiki Aputhak Nili Ning Arong Lapen Ninga Klong Pen Arpu Nangki Piateng Klem Dam Pon Popusi Alang Lihin Pen Puthot Pherangkia Tumathengno Lamthe Jepaklang pon tu. Pini niripan gitu niki dak Bharatiya Janata Party District President Honorable Radip Ronghang District President alang di nanghang lo dak nirita alam bang ci ni lang bang nei pulo lasi bang lo bang pen bang dak nanghang lo je niri dak West Karbi Anglong Kisan Morcha President nirita handun masih langsung ke hangun pen mandak bangai presiden appointment nang PC dak bangai jadi tulong lo masih la district presiden langsung appointment nang PC langsung nang hang langsung masih langsung lam thielo bang nilihin bentame la district presiden ni pan itu niki Kisan Morcha bang West Karbi Anglong la bang so aku nilipan nang aku claim abang ke nili personally tame aholo labang ke churulo da Jesemet Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma lapen ke BJP Assam Pradesh President ake hai Dilip Saikia lapen aku da Karbi Anglong Autonomous Council CM ake hai Dr. Radip Ronghang lapen da West Karbi Anglong President District President Radip Ronghang lapen first time la state Assam State Kisan Morcha President Pankaj Borboha alang litum stameni pan niliki hangun alu Guwahati anlesi party office long lesi nilpan kosondo na theglong ne nilpan nang bai panglo labang tumpan churupi lo dita kardom pilo Honorable District President Radip Ronghang sare jokale muloi phone koresile 3টা মান bajat official ahibole disile jehetu ki ahilu aji gotike tekhete muke ta দায়িত্ব এটা দিছে OBC Morcha পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিৰ সভাপতি পদত মোক আজি নিযুক্তি দিয়া হৈছে গতিকে সৰ্বপ্ৰথমে মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আসাম প্ৰদেশ বিজেপিৰ মাননীয় সভাপতি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া লগতে অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী মৰ্চাৰ লগতে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ Chief Executive Member Dr. Radip Ronghang sir তেখেতকো ধন্যবাদ দিছো লগতে আমাৰ Honorable District President Radip Ronghang sir বহু দিনৰ পৰাই কাৰ্যকৰ্তা হিচাপত কাৰ্য কৰি গৈ আছো বিগত দুটা কাৰ্যকালত মই OBC Morchaৰ জেনেৰেল সেক্ৰেটাৰী দায়িত্বত আছিলো সেই গতিকে এইবাৰ এতিয়া ডিস্ট্ৰিক্টৰ প্ৰেসিডেন্ট চেঞ্জ হ'ব বুলি কিছু গম পাইছিলো সেই গতিকে মই এটা আশা কৰিছিলো ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰেসিডেন্টৰ কাৰণে ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰেসিডেন্ট হিচাপে দায়িত্ব যদি দিয়ে দায়িত্ব পালন কৰিম বুলি মই কথা দিছিলো সেইমতে আজি দলে মোক এই দায়িত্বটো দিছে
দায়িত্ব দিয়াৰ বাবে মই আগন্তুক দিনবিলাকত যেটো দলৰ সার্কুলার নীতি নির্দেশনা মতে Hamren Ben Daniel Inhi, Carbing Long Life.